Arambai News Guwahati the Maitelongi Paul Tabi Singh Yan Handumaka the Chingangbam Suzitrani na Kurumjari, Husinga Sigi Samlapa, Mariva Pau Sing, Lowi the Say. Ngasileba Sigi State Mangagi, Assembly Mikalgi result Lauk Tokre, Nasigi Bot Masing Tivasi, BJP Bot Masing Tibibo Oina Toke. State Mangagi Manungda, Marida, BJP Matomtana, Yamnamak Laina, Lengak Semlagani Habisi, Mayek Sengle. BJP की कजिंग फिराल थेटपगी खोंगचट अदु मका लामहन्नबगिरा करिगिनो ngasi election commission so vote masing thiba amadi result laukthokpagi matamda victory procession chatpada athingba leitre hairakhi Manipur di lerak lekai da amadi lambi lamjaw da fawba thabal chongnakhi kekaknakhi pat leitaba ching da fawba thambal marangkaina satkairakle chingda thambal satpasi Manipurna makokta chelakle Asumna Manipur da anirak suboina N Birenda Luchingba BJP lengak amuk laklagane. Apun basit humpugi manungda BJP na kunipan Congress na mari NPP na mga JDU na taruk NPF na mga amadi independent na ahum na chingba phangduna matang lakli. Handaki mikalasida mai pakibasingi manungda Chief Minister N Biren CLP leader Okrami Bobi Dr. Thokchom Radheshyam Satyavarta Konthokjam Govindas Sapam Nishikant SS Holish K Megachandra Lorembam Rameshwar Thongam Santi Sheikh Nurul Hassan Abdul Nasir Amadi Y Khemchana Chingbagi Ming Panbayai Aduga maithio khiba singi manungda mai hoba amadi kaido ngaida maithiba piba ngamlaroi haina khiba mirep ahum habadi NPP gi luchingba amadi Deputy CM Joy Kumar N Loken amadi Gai Khangam maithio butanatana maithi khiba singi manungda Okram Henry TH Brinda TN Haukip O Joy L Jayant Kumar amadi O Lukhoina chingbagi ming panbayai Bisnupur District ki Nambol Assembly Kendrada MPCC ki President Suwariba Congress Mirep MLA Namirakpam Loken Singh BJP ki Mirep Thongnokjam Basant Singh ki Makutta Maithi Hoke NPP ki State President Suwariba Deputy CM Yumnam Joy Kumar BJP ki Mirep Khwarakpam Raghumani ki Makutta Maithi Hoke Langthabal Kendrada Veteran Politician Congress Mirep O Joy BJP ki Mirep Karam Shyam ki Makutta Maithi Hoke Nungba Kendrada Senior Politician Amade Deputy CM Fauba Oiramlaba Gaikhangam BJP gi Mirep Dipo gi Makutta Maithi Hoke Aduga Chahi Taramanga Chupna Tam Ahumlak Manipur gi CM Oiramlaba Congress Mirep Okram Ibobi di Maipaklakre Ibobi gi machanupa Okram Suraj Kumar su Khangabok Kendradagi Maipaklakhe Wangoi Kendrada BJP gi Mirep Minister Oinam Lukhoi NPP gi Mirep KH Loken Singh gi Makutta Maithi Hore Jiri Pamda Hanigi MLA Asawuddin Handaksu Mai Paklakre JDU gi Mirep asina maki khwaidigi naknaba lamba BJP gi Mirep Namirakpam Budachandra Singh bu maithiba pikhe Thangmaiban Kendrada JDU gi Mirep Khumukcham Joy Kisanna maki khwaidigi naknaba lamba BJP gi Mirep Jatin Waikhombu maithiba piramkhe Asumna Manipur ke tongan ba issue da mang thana chongthokhiba lamdamasigi ngamkhai ngaknanaba amadi apunbagi saktam sagatna bohanabada achoba thodang loduna lakiba lamdamasigi miyamna singthanariba loop United Committee Manipur UCM gi President Oiramlaba BJP gi Mirep ani habadi Kaisamthong Kendrada Elangbam Johnson amadi Wangkhim Kendrada Yumnam Nabachandra maithi hore Miyamgi Yaipanaba Thabak Taukiba Luchingba Singasina Sumna Maithirakpa Sida Pangthokriba Mikalasi Money Power Amadi Muscle Power Dana Hena Voter Singna Mideng Thamkibra Haibagi Jingnaba Wahang Kaya Ama Lakle Ngasi Vote Masing Thibagi Numit Oizarabasu Vote Kamri Lainaba Hingsagi Thokdok Thokibagi Paulake Hokiba March Marigi Numidang Mikalga Marilina Wangzing Hodambadagi Laimapokpam Arun Elias Amubabu Nomaina Kapna Hatkibagi Wahogdagi Same Kiba JSina Hakchang Lodaduna Lerakibadu Rang CM Gayanaba Purakrabagi Matung Haksang Loshin Kibagaloinana Atho Aroiba Matomangam Supangtokre Adubu Arunbu Nomaina Kapada Chennai Hariba Wangzing Wangkai Lekai Delaiba Haubam Razengi Yum Sakang Dabasingna Ngarang Numidang Athengbada Mai Tharamle Adubu Matam Chana Kalhubadagi Kahena Amang Atadi Tokhau Hitre Hairi Handaki Assembly Mikhalasigi Puari Oihoragadaba Haibabu Uttar Pradesh ta Yogi Adityanath na Luchingba BJP Lengak Thangna Anirak Suboina Lengak Paiba Amadi Punjab ta Aap ki Lengak Lakadoriba Sine
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 53 ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯁꯦꯠꯄ ꯁꯟꯌꯥꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯌꯣꯒꯤ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌꯅꯥꯊꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯑꯦꯜ ꯖꯔꯅꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯖꯔꯅꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯅꯤ ꯌꯣꯒꯤ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌनाथꯄꯨ ꯕꯨꯜꯗꯣꯖꯔ ꯕꯥꯕꯥ ꯌꯣꯒꯤ ꯊꯣꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯟꯒꯤ, ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ, ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯅꯦꯝꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯝꯗꯅ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯖꯦꯟꯗꯔ ꯂꯥꯈ 5 ꯍꯦꯟꯕꯅꯁꯨ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯣꯒꯤꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯂꯥꯎꯈꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯖꯦꯟꯗꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯄꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯌꯣꯒꯤ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌनाꯊꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯅꯣꯏꯗꯥꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯂꯝꯕꯥꯗꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯂꯥꯈ 1,60,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯀꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯃꯇꯥ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯅ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥꯃꯛꯅꯤ ꯎꯠꯂꯗꯨꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥꯅ ꯌꯨꯄꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯕꯟ ꯄꯥꯏꯒꯅꯤ ꯄꯣꯡꯅ ꯂꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯈꯤꯂꯦꯁ ꯌꯥꯗꯕꯀꯤ ꯁꯃꯥꯖꯋꯥꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤ ꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯁꯃꯥꯖꯋꯥꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯏꯪ 2018 ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯁꯤꯠ 38ꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁꯤꯠ 139 ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯏꯖꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯠ 2 ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ BSPꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯤꯠ 19ꯃꯨꯛ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯁꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯎꯆꯤꯟ-ꯅꯥꯆꯤꯟꯅ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ꯫ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ಮಿಖಲ್ದ ಮಾಯಿ ಪಾಕ್ಲಕ್ಕಿꯕ ಅಸಿನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಯ್ನ ಇಂಗ್ 2023ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮಿಖಲ್ಗೆ ಒಯ್ನಸು ಮಾಯಿ ಪಾಕ್ಪಗಿ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಮ ಯೆಕ್ಲಬನಿ ಹೈನರಿ ಬಿಜೆಪಿನ ಮಾಯಿ ಪಾಕ್ಪಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ನ ಒಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಒಯ್ನ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಸು ಹೈರಿ ಹೌಜಿಕಿ ಒಯ್ನದಿ ಮೋದಿ ಲೆಂಗಾಕಿ ಮಾಯೋಕ್ತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಮತ್ತ ಲೈಟ್ರೆ ಹೈಬ ಯಾರೆ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಖರ ಖಕ್ತ ನತನ ಮಪಾಂಗಲ್ ಕನ್ಬ ಒಪೋಸಿಷನ್ ಲೈರಕ್ತ್ರೆ ಹದಕಿ ಮಿಖಲ್ ಅಸಿಗಿ ಅಂಗಕ್ಪ ಅವೋನ್ಬ ಅಮ ಹೈಬಬು ಆಪ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ಪಾಯ್ಕಿಬ ಅಸಿನಿ ಅಪುನ್ಬ ಸಿಟ್ 113 की मनुंगदा आपना 42 फंगलगने पंजाबता आपना मेजोरिटी लेंगाक पायरगने ममांगदा लेंगाक पायखिबा कांग्रेसना 19 मुक अदुगा बीजेपी ना सिट 2 मुक फंगलबा यारे आपकी सीएम फेस ओरिबा भागवंत मानना महाक्ति मियामगी सीएम ओइगने स्टेट असिदगी थबक फंगदबगी अवाबा कोखनगनी हाइना इटिंग टिंगना लाउथोरखरे दिल्ली की वांगमदा अहानबोइना पंजाब ता माई पाक्लकपसिदा पार्टी चीफ केजरीवालना पंजाब की रिजल्ट असिना महाक टेररिस्ट नते हाइबदुगी प्रमाण पीरबनी हाइरकिबग लोइनना पंजाब तो ओरकलिबसी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन निसु हाइखे पनबयाबदी हंदकी मिखल असिदा पंजाब की सीएम चरणजीत सिंह चन्नीसु सीट अनीदा मिखल थेंगनरबसु सीट अनीमक्ता माइथी हौखी अदुगा वजाव ngang पंजाब की कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धूसु अमृतसर केंद्रदा आपकी अनौबा अमदी नुपी मिरेप जीवन ज्योति कौर की मखुत्ता माइथी हौखी नागल अमरोमदा बीजेपी का अलायंस तौदुना मिखल थेंगनखिबा अमदी मसागी लनाई पार्टी अमसु नौना सेमखिबा हानगी पंजाब की सीएम अनिरक ओइख्रबा कैप्टन अमरिंदर सिंह माकी होम कंस्टिट्युएंसी पटियाला अरवांदा आपकी मिरेप अजित पाल सिंह कोहली की मखुत्ता माइथी हौख्रे असुमना आपकी मानना माकी वासकलोबगी थौरम पंजाब राजभवन की महुत्ता निंगतम लानमी भगत सिंह की मपामपू की पोखफमोरिबा नवाज शहर डिस्ट्रिक्ट की खतकर कलान खुलदा पांगथोकनी लाउथोरखरे पंजाब की गवर्नमेंट ऑफिस सिंगदसु सीएम की फोटो थेटप यारोय शहीद भगत सिंह अमदी बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो थेटकदबनी हाइरे असुमना कमेडियन अमो ओइना हौरखिबा मान ngasiदी पंजाब की सीएम ओइरगने उत्तराखंड बीजेपी पायरगने अपुनब सीट 63 की मनुंगदा बीजेपी 95 अदुगा कांग्रेस 19 अतै अतैना 3 मुक फंगलगने हौजिक सीएम ओइरिबा अदुगा ममांगदा ख्वाइदगी अंगांग ओइना सीएम ओइखिबा धामी खातिम सीट माकी ख्वाइदगी नकनबा लंबादगी भोट 8,000 मुक ताना फंगदुना माइथी हौख्रे उत्तराखंड बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी फंगबगी चिंगननिंगाई लेरक्त्रे असुमना गवादसु अदुमंगाई अपुनब सीट 90 की मनुंगदा बीजेपी ना 10 कांग्रेस ना 12 टीएमसी ना 3 अमदी आपना अनि अदुगा अतै अतैना 3 फंगलबा यारे नाकल अमरोमदा अनौबा इंडिपेंडेंट मिहुत 3 नसु बीजेपी दा सौगतकनी लाउथोरखरे
asumna UP Manipur Uttarakhand amadi Goa BJP na pairagani amadi kanagumba party amatana yetpagi mafam piroidore Panbayai Hanigi CM Haris Rawatsu Lal Towan Sitta Maithi Hokre Union Minister Oiramba Manohar Parikargi Machanupasu Panaji Sitta Maithi Kre Asumna Hauzik Paubada Uttar Pradesh da Apunba seat Chamri Supna Ahumgi Manungda BJP na Chaniga Humbudra Hena Pangduna Chatli Punjab da Apunba seat Chamaga Taratret ki Manungda Apna Marfudrani Thoi Pangduna Lengak Pairagane Gawada Apunba seat Nipugi Manungda BJP na Kun Uttarakhanda Apunba seat Humbudragi Manungda Nipu Amadi Manipurasu Apunba seat Humpugi Manungda Kuntrani Thoi Pangduna BJP na Lengak Pairagane Aroi Vidanga Sigi Tentakpa Maroi Pau Khara Guwahati High Court na lambi accident ta miyamagi punsi manghan ki batana thana taret amasu asogapan nanghan kibi model Raj Kanya Baruada bel pikre Assam amadi Meghalaya ngamkhai chet nabagi matangda Home Minister Amit Shah amadi Assam gi CM Himanta Biswa Sharma hana lepna khibba matamdagi khara yeithoklaga habadi lagliba March 15 da phaminaragani haina CM Sangmana Paumishingda khangalakhi Mazuligi Baipol da BJP mire Bhuvan Gamna maki khwaidigi nangnaba lamba AJP gi Chitranjan Basumatari dagi vote 1993 ga chatret hena phangduna karakre Vice President M Venkaiah Naidu na Mizoram asi yamna thunamak South East Asian economy gi yamnamak maruiba gateway ama oiragani haikre Russia na nongthaktagi landabadagi ngarang Port City Mariupol gi maternity hospital ama amangata kya thokre Miron binupi amasung angang kaya yauna miyoi 13 asoga panangki hospital asidagi kilometer amamuk lapa mafamdasu nikhi hairi UK gi Ministry of Defense ki wafamatungina Russia na Ukraine da Vacum bombs zinaki habisi mayek senglakli Vacum bomb asina miyoibagi lungs ta sokhali su hairi Bangladesh ki Prime Minister Sheikh Hasina na akaya toi thokraba mandir sing amadi Hindu singi lalolti ki mafam sing da PM Relief Fund dagi taka lak nipumanga pinanaba haikre amadi People Power Party gi Conservative Mirep oiba Yoon Suk Yeol South Korea gi anoba president oina khankre ngarang pangthokiba mikhalda hanagi top prosecutor asina ruling Liberal Party opponent Lee Jae-myung bu maithiba pirongki Ngasigi na Arambai News Guwahati da maitilon gi pau sandok chaba mtang installation jabaga loinana tabiriba singbo amkaso hanna kurumjare